konka nitukosa ultrasound waves mbwenu nichahukana na x-ray. Okay. Hati na turiyo ntweseba munonga aha bacyara haza nanindeba obutwantu kiganira hutakatandikire wangambira ngo niziba ziri nka trimester niki namuzibagana sombe cweka bingahi aha bakazi benda then tubone tumanye scan ine kwane izira ryari kandi aha bwenje babere munonga cyo kibuzo nikiringwa kandi kihango so nanisha batugende step by step. Yes. Trimester ni nkorugendo mbwenu omukazi wenda kwihanogirenda kwihizo bari yo kubanza mpaka harya ha muheru nitubaganisa urwo rugendo rwonanora nirurengwa emyezi mwenda nturubaganisa mu nkebicweka mbwenu kugira nti nani ndugambara ninza Kampala nimbasa mpika lyantonde mungarika mpika Masaka rero nyongero enkai Kampala so na trimester ninka ebicweka byo rugendo rwenda yona. Trimester ezo ni 3 hariho yo kubanza eya kabiri ne ya kashatu. Eyo kubanza ni kutandika n'ekiro kimwe mbwenu ubwo girenda obutwara ninga shobwe igitano mushija mu oba kutweka ekirere cyo kubanza mpaka aha sande 12 ebitabe bindi nibigamba 13. Okay, byona nico kimwe. Then trimester ya kabiri no kweyongera kutandikana ne sande 12 mpaka aha 28. Okay, sandi ninga shi kutandikana ne sande 13 mpaka 28. Okay, Then trimester ya ha muheru Jyo kuba warihewe na n'umwezi mboge no kutandika ne sande 28 kurga sande 28 kwisi hari aha sande 37 ningashi ebitebe bindi nibigira 38 konka still no kutandika na 28 mpaka mbweno ziri. Okay, ebitebe bindi nibigamba weeks 80 ebindi 82 konka ombushaho ningasho mbuzarisa nibakira kugamba ngo wayise sande 37 umwana naba yakuzire nabasa kuzarwa. so weeks 38 nimwe harumwe amezi mwenda ahantu bara weeks tukubara amezi Okay, atito nitubara weeks ombushaho rero tuje tugaraka tubashobora nko myezi konketo ombushaho nitubare sande. Okay, mbwene hati nanyenda ndebe nanyo watwaranye kiro mukasheshe ntanyengero musikani aha first trimester ningasho mucweka cyo kubanza cyo rugendo orwo kugirenda naho ninyetengo kuzo musikani wabonyine kuba ninyishayo abare munonga hati ejo trimester yo kubanza ningashi ecicweka cyo rugendo rwo mukaza inende cyo kubanza esande mbwenu kutandika ahizo baryo twara mpaka isande 12 ningashi esande 13 aza echo chweka nicho kino mugasho munonga ningashi nicho kine nkobuzibu munonga mbwenu nicho kirinke kigumire munonga. Sure, actually yes abo kuba omwana nibwa kuba naza kutandika kwangwa omwana nibwa kuba naza kutandika kuteka echweke echa na kiriya nibwo tukuza kureba omwana arinka ihenyini so omubicweka byona eche chweke echo cyo kubanza nicho kine omugasho munonga ningashi nicho kine nkebizibu byingi mbwenu nicho kiri very important. Okay, ekiwano mbuzo tubantu ekekiro ninzo musikano mukasheshe scan ezinde miringo eliza tuja kugamba scan yo mukaza inenda hazejo nayo eyine miringo ahabwo kuba scan yinkubasa gukora ha mukazi aryo mu kicweka cyamwe ningashi ayine myezi nkamushanje 8 tiyo scan emwe yinkora ha mukazi ayine sande emwe ningasho mukazi wo tukuronda enderi nkahi mbwenu nizahukana. okay, atogo wo mucweka cyo kubanza ningashi trimester yo kubanza haro scan istukumukaraho hazana zahukana na nizenda. Okay, abantu tumanyisa kuruga hakwezi kumwe kuruga ahakiro cyo kubanza mpaka myezi 3 izo 12 weeks. Yes. Okay, so scan ejo nitutandikira sande 3 twankaba scan
kugira ngo turebe enda yawe iri muninga terumo itandikira asandi 3 okay asandi 3 abwa cyo ntandikira asandi 3 noro umuntu kwakutwara omukazi kuba kutweka mbweno aho naho hariho homoni tima kuna kosa ndireke nko kwezi homoni hariho eyine kutandika kuzamo nko mucyara ekaguma ne mbwene banyinji karo magara gawe ntegeka mubiri ntegeka mubiri ejo so omukazi ko kutwara hariho ntegeka mubiri eshemereye kuzamo eyo mukazi atine ndatashemeye kubayine hatejo ejo ntegeka mubiri ejo eshemereye kutandika kurebwa asandi 2 kiba kucira kweta HCG test hatejo HCG test omukazi yabari hansi ya sandi 2 na nejo HCG test tukucira kuceberezo mu nkari ningashi haro no butukurabo mu shagama seramu HCG still nayo tekora kite kucira kukwatika netakarebe kirije netaka kwasire hateje taka kwasireje kandi nyo waskani ubuzima nimbasa kandi ubutakora ki ubutarebenda konka sandi 3 ninga sandi 2 necweka haro skani tukucira kurabyo ombukazi yes hari habajikozire hatejo kandi nenyanguhiza kuriahuka kureba okucira egiskani yokukora hibondo so omukazi worire bakutwekire mukashete nkarebenda konka kwako esandi 3 strictly ntandika kurebenda aheri nobuza kuba sandi 2 necuka kurabira omuryejo skani yobukazi abo ejoenera ukakureba ejoenera ukakureba kucira egiya hibondo so numujijwekayo ntujijwekayo erebe genda erebe so takake bakaza kutamwa kanto tukanyo kana nimanya ngo erebe genda hataho hine bito kubanturonda enderinkahi hariho abako buri tiburinda ngo nezo mu nyinenda nyinenda mba numureba ahweri tiburinda ngo nezo mu nyinenda harezi kuzomahuri ezindi zikazo mu nsheke ezindi zikazo mu ibondo mbwenu zikaza zikwenda hateje skane je kubanzejo niyo ino mugasho munonga skane zone kugira ngo washangere inko mu rusheke bakajangwe jerdedere bayira hataho ni kandi gynecologist ningashi omushawo wabacyara hataho ni wakutandikira so natandika nanye naheza kumwore kenda heri yaberije umunyinenda nkezindi amanya ngo biza yakura nkezindi mbwenu tugumizamo iyo yashanga heriho buzubwona mbwenu natandika nanye naheza sechi kumanyisa umucara yabatatungere skanaho narya hambabazi zo mujuru mbwenu nabarya hambabazi haza abacara binji tutokucimanya tentuje myeze 5 mbwenu abacara binji obucara njanka cyana na 5 tutokucimanya abinje nitwirukira ninyenda kuri umwana no mu kininga no moje ejo skani mbwenu buryo umwana agikunda emeze mushanje 8 kongoye bwangu hariho skaneriya mbwene ino mugosho munonga okay Ebyamagara mbikchibo Kazire Health Products Oyo nomukoro nkembaga AGM za Sako graduations emipira nenkunga nezindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresimeji ya Notina ikomenina ashatu nishatu nishanju not TV West nehinda Ebyamagara mbikchibo Kazire Health Products so aho nako rwakiro kimwe ujuzirenda ukusya aha myezi
eshatu konkate ejo sikani nagambira ayo kugira ngo tubantu rondenda ngejo mbwene tori shuweri inkahi ejo yo kubanza ntantya at least esandi eshatu kugira turebera inkahi mbwene nanahakwezaho rero twenjire haro sikani izindi zitukora muri ejo trimester yo kubanza nangwa atejo kwekurugaho ayo kugira ngo turebe enderi inkahi ni shuwa oyinenda ninga torimo by the way ekindi kinani nyenda gambaho tibuli HCG test akakanta bacara kutwekebeza kurabira umunkari tibuli HCG testing yaba positive yayoreka ngo yinenda ngo nobo yinenda reka kututinisa nani kweki ntubugura twetestinziro muka buri bwaheza kwata nawe mwento makugira ngo bukakwata munongo guno mwojo obukakwata poro guno mwojo nahabire cyo kintu ngaho for example n'ibintu byinje bikubasa kubo no basa kugirenda iwe nko mucyara ubu mwaba mwene hano bakimanya ubundi tubakukimanya then ugira nko kuwaje aho kace haziwe ureba ngo ukajwa kace kumbe ndeko zireki yarekamo so ati kwekurigamo hatiwe oteka ogumokwe ngaje ho kace kanyeshitame oyendoka omanya ngo yendo jine kumbe ndeka koreki ikashora kari hato aba bacanikira kubari hani bejo musikani anyo mushaho nyine ndayo yinenda ene meze nga ine meze be ochimukororo ndenda endebora batuna shenda keta matkani nyowe kanyinenda ati atani ko okazo mushonga ari ara kushobora twonga ngaje ho kace bici kumbe ndeka koreki ikarugamo so ebyo nabyo nikibasa kubaho iwoteka tango yinenda kumbe kakora ki ngashobora badono shana yargamo ka homa nkabanza kaguma mu kumarebero so nikaguma muna nabacara twaheza kuzara twine mbwe nabantu tujamwe shinaheza kuzara ni nyonsi ati nakubasa kuntweka konka ko kweza kuzara hari abakucira kutwarana ningasha abandi barinda bokaki so esha yo na HCG nabasa kuba positive oteka tango yinenda kumbe takozire ki kumbe tarindaro okay so hata nanyanda tuzi aha trimester ya kabiri twarwo mukasheshe hatwazo mwihangu twaika harugendo ururwa gati na gati yaho hataho scan number mwende yacu kanahereze kucumanya ngo nyinenda kanamanyire ngo yerukurunje ryo mu aheshemeye kubane kurura amwica mutakonde kananye nkagwejegera we bari hati ekina nyebro kubagambiraho scan eje yo kubanza yo kutandika wamayango yinenda mpaka emyezi 3 hariho ekindi cyekora eco mugasho munonga eco tweta dating scan ejo dating scan neyo kubashua emyezi yuwahisya nobwire bworazaremo nekira kukorwa kutandika ha myezi 2 nizo sande 8 mpaka myezi 3 scan eje ino mugasho munonga ntiko kuba wakurize okijo mu scan ababa mbweni indoneza hariyo kuzara ohine myezi 8 chweka sikane ejo buzima eji wakora wakurize nebe etari accurate munonga ahabiro byo kuzara ngo umuntu yakozere sikani ahasande 8 ningashi emyezi 2 mpaka myezi 3 eje emyezi 2 mpaka myezi 3 nebe bati mbwenu ne bachetaje neberi accurate munonga ahadro byo kuzara herezi izoba ryenyine byo kuza kuzara nahagira empinda hindike yabamo because ekine cyo makikorwa umuntu nitwe turuhanga konka empinduka te kurenze ibiro 5 konka toriye yija aha myezi 8 cweka mushanje ne cweka buzima na harimo errors nyinji cyane nekta ya meza yisho ne harimo errors nyinji okukirogo then kandi scan eje yo kubanza ninonje munonga twantwenda kureba oyina barongo ningasho ine mu mwana omwe ningashi omwana nakuba omwana ningende nekube yo muyaga areze enda izuba kwetenda zo muyaga ebyo byona nibikorwa mu scan aro rugendo ro kubanza first trimester ebyo byona nibikorwa hati konko umuntu naje myeze mushanje 8 hati obumwaza kuzara zara barongo hata breminga nyowe yakora scan atwana Esther habwa cyatararebe ngo nyina barongo mazima kigumire okureba woyine mwabarongo ningashi omwana ine bicweka byona aha myeze ejo okukira ejeje nda yekirinto enda yekinto nibwo tukoro umuntu ayina barongo bashatubana ningashi no mwana omwe then ekindi tukamanya ogo mwana we nenda nekubenda ninga nekubenda yo muyaga ebyo kuranda mwenu akazamo umutima gwabura kuzamo ezo nizo zenda zo muyaga ningashi ende kazamo hazamo cyanyuma cyonka ebyebyo
but then harona bakugira barongo kashanga umwe akafero munda undijo yaguma mbwena skane jejo niye eyo kubanza mbwena ine mugasho myingi no kukireze zinde zakorata rero ntobizanda ati tukubimanya kongo twakutunga ebyo byona twaza kubyetegereza mbwena hatokwereka twambukiye turujeyo tuzo mwihangwe ryitu tuzaha pati ya kabiri yenyine mweshi nyine kuri yakahantambira kare kanamanya barongo kanamanya umutuma yagwine ninga ino ubwonko ninga ineki ngena hagati aha kono mbana muronda ki hati okutandika nemyezi 3 mpaka weeks asande 28 tiyo myezi mushanje myezi 3 kuza myezi mushanje kwine kanejo nayo eino mugasho gwayo nkayo ngutwenda buza so omwana kwa kubataka ikize myezi 3 ebicweke bimwe nibiba byagireho konka bitakubasa kurebwa je byani bikurugamo bihugire byamiza kwa complete byaniza kuba complete icyo kurebaho ni nkobwongo amaguru umutima eje kandi ndaye kirinto tukareba ekikweta abnormalities ningashi anomalies mbwenu obumuga ningo burema kwinete so hata aha trimester je ya kabiri urugendo rwito rwa kabiri nibo tukureba ebyo omwana ayine emikono ibiri engaro ziriho ebigere nibireba nkahe biriho amagufa gariho omutuma gurho ni gureba nkahe oro turwo mugongo ruri complete abo kuba hari ebyinje bikwizira omumo so biriho bihurire kashi bya bitahurire biri bita obwongo bwanje waje omwana wanje obwongo bwashami tibwine skull yo ati buri buta ebyo nanto bireba then ekindi tureba ecyanyuma kiryo mwanya ki harebo kushanga omucyara mbwena arije kunkatandika kuja mukaki kiza kumukora sikano shanga ecyanyuma cyebembire tikindi kirungi ecyanyuma kinde kwa kirinka mwene kishemeye kuba kirahi kirihona konka kitebembira hamwe gwa nabana cervix tikishemeye no kuza hihi na cervix mwe tishemereye kuza nkibasa kuza ahandi hona konka tishemeye no kuba kiranye na cervix hamwe gwa nenda tikishemeye kuba cyo so bwiro bwe nagwe ngo mukurebe je nshonga mbo tukurebe cyanyuma tukareba omunwa gwa nabana yawe tiyo cervix guri strong kugira ngo nigubasa kwegura omwana harabo kushanga abacyara konka byo nabyo byene kurebwa karemo isande emyazi nk'eshatu n'icwekaho umuntu gwanye nenda yawe ukari umwana kwaragume muningararagare buragara ibyo nabyo nitubireba kugira ngo bashanga ngo tigugumire munonga hariho abashaba bishomere n'abashaba babacyara hariho kuba hariho akahuzi kuba kuteka konka nayo nayo nekorwa umuriye yo kubanza umusandisha tuzo kubanza so eze zasigara then ekindi tureba amizi g'omwana nigamara umurugendo rwito rwa kabiri agaga kwa natura mwari kuzandamu no mugasho munonga turebe ensugo z'omwana abo kwa nizo zikurugamo agamizi akagashesha akagara kaganywa zirije nagaga ryaje nageye so n'ibintu byinshi tukurebera umurugendo rwa kabiri weight yeyo buremezi n'umwana nakura mbwe naho ntuba turi nkaba kumonitoringa growth umwana nakura ninga aremera hiyabirere ebyebyo mbwe numejare urugendo rwito rwa kabiri no kureba ubumuga umwana nakura ecyakine kitakine ebicweka bye cyamano mbere baryari kandi badona kuri umwana no mwojo ninga no mwishi ebyo mbwene jo ishuyo ejo niyere meja bweno twaramu kamwe twantwenda bishiki mutugambira mutuyina bojo mwese ni tukantuba ekimo kuturetera nco tukura tukabagamba konka cyo kintu acishemerwa kureba kutandikira ha myezi 3 n'icweka nizo sande nki 14 hamwe na ha myezi 4 abwenshonga umwana kwa kubataka kize myezi 3 mwene kutuku bantu hangwa twena ebicweka byo mu kiningo mojo ni babiri ngambe bikwatine biri mixed up niba bitake yahuireje
so itwabarebi nikitwanguhira byaherize kweyahura ngakugambira kindi shuwa mutati yacu amukubo mwishiki ati yacu amukubo mwoje azecho nikikorwa aha myezi 3 so kekwa mwene bitandika kweyahura mbwe nanyo kureba nkora ki tandika kureba giso aturi ste myezi 3 necweka emyezi 4 nibwo tushemere kutandika kora ki so ni jarye 5 mukaga ahantu mukireba je of course ntukireba je konka kanda hande kigumira mbone sikani zeze nezahukana umuntu twakwija ndiyo mureba nyine myezi 8 cyo kamwe nenda yakozire munonga kandi nabwo kigumire munonga kureba sex abwenshonga umwana naba yakozire takine yo mwanya gona go kwezaniramo so nikingumira kuza kureba ekirwa hagati y'amaguru abo ko bana batakishambaguza so aha kubaye kwatire nagumaho ubwiro bw'injira nayihindura mpora mbone uko mwana ukuzire nayihindura mpora takine yo space so yo wenda yakufundira ndibondo mbone nayihindura mpora so hata aho nikingumira akumureba kucira ubwo yija myezi 5 emyezi mukaga kana nikakakiri katokona kakuzana kakoreka burahamu hata aho noreba je kandi kongashikaye naba kwambagira ngo nka numangaza umuskanisha na cyaskani cyabari abantu kifire no manya nkunkaza yo bangambira ngo nyino mwishiki konka ngire kuzara nazaro mwojo je mbaba bahinduriro mwirwaro ningahinde bikuba byabo actually ikintu kanci gambe abo nabwiye no gumugi yes twena twazo mushomero twashoma konka ngo ko kubimanya hari kubananda nkire nanka nkwineje aza oshanga nawaza wine myezi 2 ninjira kuri abakazi nanjye sinanka kayangambire sex ha myezi 2 mutima hona myezi 2 ebicweka byonka niba bitake yawe washaka gireba mugambira amazima ntinyonka Esther tanagira boko bire bitibukayikire so abo umuntu akubananda kukira ngo ndije hato shanga yaje hatinywa ha myezi 2 ndeba sex konko umuntu obwe nakoze cyo bakweta probability guess work yes aza umwena umwoshanga in future cyamukora because cyo predicting cyaba ngo mwana wena natwa kuba mwishiki ningo mwuje exactly secho kugamba unabaza kwendera kiri nikibasa kwacho ninga shishanga kitari cyo ninga cya kabiri koko nagambira umukazi na agenda yakuzire hati nyonka Esther ndonda sex ekora ki ebora konka mpranta kwenda kushwara hariyo ko mukazi ntubona ko namujyango sex yabura nakujya ngo ndashombe so ngira kamugambira ngo no mwuje konka out of guesswork kujya kunareba amasoko nareba tutamasa bari yo mwojo ngakiza kuzarazara umushatagira ati weza hariya no shota nabiha echo mati kikabihaga ahubwo echo manito tukukikoze so kandi tonto tutagira ngo mbwenu nebi nakugambira ubundo shanga umuntu umwana wa muronda pepe yabura azanye wo kuje banje ngambira amazon sex yakora ki yambura kiryaro kugira ngo Esther tarashome ninga kashoma nkanyone bayakora ki yabura okukira kugamba ante no mwojo njakara kwa zaro mushiki akwa sex n'ikintu cyamani munonga munonga n'ikintu cyamani munonga mukazi ke nabimanyite twatabagambe hata namureto we so watamurebere tikirungi ngo gambe ngo nuwogo kandi otarishuwa okay mbene je niyo shonga izo nizo shonga bwenshi twintu mukora scan ya second trimester yes Otio we bari mnonga yo agmani twagwa program y'Ebyamagara hati njangu scan phobia yaguruka tumwacine abuze bubona na naka TV mwahuruka rukora ibintu bitari umwe na bumwe kandi okatine nshonga yona empangare Esther Uwera kwizera niwe yaba natuganira shongeje okorgari imbarra medical specialist clinic naho mu rembo rwambarra hariya opposite na Pelikane kandi program ejene kukibwaho abakazire health products abebyo kunywa birungi munonga ebiri kushemeza amagara gitu nywa ebyo kunywa byo bakazire okurga omumaduka gono mwihanga biriyo kandi akasente nakace karinganire n'abantu cyo mutunji charity umuhereza turebana rwo kwanza rukurataho mukama abatero muje